jotono no phungkaham tini ang norok joto lukurok ni bwskango phaimani karon obono koekdin sikang chini Ramchandra Ghat constituency ni MLA Saronjit Debarma chini Marahadugo BCO phaika phaimani salono aphurno koikjona borok chini o amchaini no ani bumungoi bintani allegation dika je puila allegation tongo singyawi samung tango honai kintu ang o borokno singna muchungo tese sana muchungo angle borokno tamo singyawi samung khaika thanai 2021 ni hoite kintu obono kokotor asayo borok singyawi samung khaion jo kintu singyawi le ang tam samung khaika ba ang to mungsa samung khaima gori ko borokno singyawi ang ani samung khaipro ang chairman hisabe tabu samung khai tongo kintu ang jepro manimano aprubo borokno tamo hinkai borokno pura advisory tei member tei ang jekuno mani phaikangai bagariu te lukurokno yapariu kintu oro je nukjaka borok saka engko tamo borok je saka borokno singyawi samung khaio tese meeting jepro meeting ka jepro jekun jaga jeng thangka aprubo chini oro marahado edisibele cho group tongo o group tino khobor borio tese masa kai ang ringai borokno sau khana meeting tongo khana 8ta somoi mano khana obaike ang borokno khobor pisokri tongo o sanai rokno kintu tekaisa tongo 2 number bulai toklai thani mana khaya hanai kintu ang o borokno sanam chungo bulai toklai thanile bahike ang nogo tong tei kaisa poribaro walai tongma jaga ang thangi mana khaine ba obo chairman ni kamya bele chairman hinge ba sob somoi da o bazaro bulai tonghanga oro thang mana khai tongoi mane ba kinu bo ahai borok se o area o bulayo walayo chuak nangi phano o bahai khai tong borok si kintu silja makai buino silja borok obonono sirina bagai ang serai gai yang tima phayo borok bazaro chuak nangi walai kha masabai kok banglai kha o bahike borok samni no choli uitong kintu choli tomoni bisingo borok tom siljaga ano mana khaya nai kintu angle oro thangi tom mana khaine ba kaisa poribaro horophana borok chuak nangi phana walai le mankhana ba nokari ni borok phana walai ni mankhana apro phonose ano borok oro rohona mumjago bong o kok je allegation ni matalta inga ani boto family tongle horo ang tomni dorkale kaisa bong poribaro thanga ang mana khai tongini ba aptom hina ko ngete kaisa tongo panchayat ni manai phaimano saimai hanai sawi khinere ka borok chini MLA sarno nge panchayat ni manai phaima to borok le bahike saimanai ba borok naki member naki chairman naki vice chairman naki advisory tongo nge panchayat ni manai phake ba tabo jengdo subjournal phone meeting o ring thanga jeng vice chairman tong vice chairman thangmaya mane no erpor ke sapthang member no jeng maro horo nge bini yakti kok phaikenga ani yakti kok phaikenga ang immediately se ani dugano phone sariko oro panchayat achungmaya phano ba jekono kaisa jagao jeng jotono kaisa nogo phano information nilai jeng member sajunati achuklai jeng o manino khanani bising phano sonin bising phano pusokna bagai o baike jeng chini mara ang decision na haru nge bahike bo saiman dongha je mani pheme saimi nongle bahike saimanai ba nongni member no sanaita ba kaisa ward ni chongjak neta bo sanaita kenangkha anbung allegation ni tongkha ano hamia sanamna tongkha kintu hamia sabo kubui sabo serai saimanai nung samabaya kintu public lukuse jawab rinai sabo kaham sabo hamia kintu nona ang dus ber mano ba obahay borok na ang kok saimano kintu norong ni tongmung no ang jokon te public bisang tui piana kintu nor apro tongmung nai apro nor mungsapan khaimangla kintu ang sirina thayako kintu obo sudo ang kok simi sako ang kaboma saimano nong tongmung no te kaisa tongo kok saya
जोंबाय हिनै आनो कक सिलजागा आं बनो बाहाय बर'नो सानामुसो तमिन सानामुसो नरक बाय आं जुदि न आनि जरासि माया आं नरकनो जरारि तंखा बा नरक बाय दखाना आसुगै चा नंखा बा नों बाय चुवाक फान नंखा ओंखायसो आं काहामसिना अब हायदे कक नंने अब तम हिमा कक लायखा आनि सामुं बायसा आं पाइलिया लुकुरावनो चुबा थाने बा ओ yang मिटिंआव थाना नंगो जेकुनु जागाओ चुबा चुखायना नंगो अब हायगे थाङै दङ ते आनि फेमिलिबो दं आनि फेमिलिनि कामनो बांखायना नांगोन बोले किन्तु नोंखाय साइ दंखा जोंबाय कक साया किन्तु कक साया सब बा ग्रुप बिजन हाय सोनाम तंनाय सब चिनाव मारहारु एडिसि बेलायसो लुकुनि बिसंग सराय के एविडेंस बायकन बाय आं प्रूफ तुयाखौनो कारि देवनो सालसा किन्तु जरा तंखौ जरा फायगातन स्राबसा माना सिंनाय आनियाखौ जन दङ अब हाय एविडेंस आं कारि देवनो कक साया बाजार थांगा मोखां सयिन लामा मालायखे मोखां सयिन सिक अबरा नेता तेवसा अंको चेयरमैन में तंखांखाय बर' सिद्रापु बाहायके नोंआव कक्र साइमान खाना नराव कक्र साइमान खाना चेयरमैन बाबा जत बरक से काहामेंगे बा बबायबा बरक तंनाय न लगियो नोंताम केना नांजाखाबा नाव केना नांजाखै बाहायके नोंआव कक साइमान खाबा किन्तु निनर केना सत्य बाय पाया किन्तु नों केना नांखांगाय नों सेनि थानाय नों सालजा कमलिस थानाय गमाविमा थानाय तांगाय सत्य तंमानि गुनै नों तेसा साव आनि लगी जे तंनाय बरक तमिन साकान र बाजार थांगांगाय नों चेयरमैन सेस गरिखा चेयरमैन ताबुलाय अफ फनाखाय ताबु अर नुजागै कक साइ तंनाय अ सुमित देबरमा चेयरमैन दं होनबले अब आं नुजागै कक साइ तंनबले अब हायरका ककता सिलदे आं खोनासुका किन्तु बबाय तंखांखाय न तेसा सासुका बबाय तंखांखाय न अंको रेगा कामाया रेगालाय निन नफानि नंनि दा नों रेगारि नायबा अब जतन निन आनि मानथायसि किन्तु नों हाय बरका अबनो से सेपेलइ जानानै अब लुटिनानै अब से निन चेष्टा किन्तु नरना आं सेराय साव कयजना दङ सिनि मारहादु बिसिव अंको फरेस्ट डिपार्टमेंट नि कामनिबो रांमानो तेसे नों रेगाने हयतेबो ननो मेम्बर रि दङ किन्तु अबहाय खाय तंदो तेसे नों अबहाय कायसा एलिगेशन कारि दङ जे कक साया मुंसा साया नोंखाय बरन डाबल मानायबा नों फरेस्ट डिपार्टमेंट कामनि बो रांमानाय रेगाने हयतेबो नोंना हानामो जों अब निन तम तंसा निनिखाय किन्तु नों आनि सुमित देबरमानि एविडेंस फुनमनो आंनि फरेस्ट डिपार्टमेंट हयते चेयरमैन हिसाबै फनो कय फैसा रांना हाका फुनदमनो किन्तु नों कुनु पुसक रै फानोसे नोंखाय नाहा दंमला डाबल रां कक साना तेबो कक थानाय गोबांमा कक दं अब हायके कायसा न सिलजा माने कायसा हाइमे सोनामना नेमन अब जाया किन्तु आंबो गोथां दंखौ आंबो ताबो आसुगैनो पाब्लिक बिसगां फाइमान दंखौ किन्तु जखन दे कक खुलग्रिफोरो नर बर दंनाय नर मोखांसे लासिमे सिनजांनाय अब हायदोबा दपना हामजांनाय बर रक दपना हामजागाङोबा साबायसांनो गोथारिस दनिदि साबायसांनो मिलिरिस दनदि जत लोगो बायसे कक साइ दंदि किन्तु नरखाय तमा बर काहामाय दंखांखाय तेसे नर साराय बबर सितरा बबिता दंदि अबस बेले नराय बरनो आं सोंथाय कलायो 2021 एडिसि इलेक्शन हयते बरक अब मारहादु चिनाव मारहादु एडिसि ब्लेजो पूरा पाल खाय तुइदलै साबै तनि तुइ फेका मोसुक जरा नर साइद माखा अब जत आं हिनि साना नांखातिनि किन्तु आं हिनि साना नांला खमु किन्तु लुकुरावनो सोंदे लुकुराव साइमानो बरम मारहादु एडिसि ब्लेजो लिड खायतं नोंखाय आनि उपरस तेसा आक्रमण एलिगेशन खायो किन्तु नों खायमा बाय आं उसुरि थानाय बरक दबा नाखाय नोंसि मावसुरनाय किन्तु आं कुबुइनि बागै फाइट थैथानाय नों हाय तातालनि बागै आं गुतला खायना बागै अर आं तंया अर आसाया सेमाखा अब हायर कक सिसलमा बेले चाया आकलायो किन्तु
asok bai no thangnang ton bare thagi angka tebo kok tongo kintu ang bong teisa kok no sanam sungo bazar soba khaipro jepro chini candidate chongjaka saronji no কিন্তু আপুরন হইতে বড় কাইসা গ্রুপ বিজন আই সিস্টেম খাইতং বারা সবা খাইবর চেয়ারম্যান খবর মাইয়া বা নেতার মাইয়া বা এডভাইজারি কমিটির প্রেসিডেন্ট মাইয়া ওয়াইটিএম নি প্রেসিডেন্ট মাইয়া কিন্তু আং মাইয়া হেন সামাবা নর তাতাল হেন চঙনা কিন্তু মিডিয়া ni যখন দে বসকাঙ্গ নরনি লুকুনি বসকাঙ্গ जों যখন প্রেস মিট খাইবর নর যতন নুকান বোর্ড কমিটি খাইবর খবর মাইয়া বোর্ড কমিটি নং at least BC chairman no information re ma saimana nangan bole nang ba ke BC chairman no information de winner board committee khaima ka ngete ka tongo meeting go je kun jaga sobang kha o sobo khoboriya nangkai boroni neta ngai nangkai asuk ba power mane nangkai sob kan no power kha ba neta ngai no lead khene ba oro daitto जों आसोक बसर 3 बसर हयते लिड खाइ फाइनासे जों से कुन कक सायाव नखाय बाहाय उसगां हयते लिड खाइमा बेरे नाति कक साय दंहा ए अबरग हाय सामानि बेलाय जाया कलायो किन्तु कक तो तेबो दंखो आं आसोक साना थालिया किन्तु जखने पाल बाय बाक्सा नुकजागै लुकुरं बसगां कक सावना आपुर नरक सायमानान हामबाय।